Lo khulumayo umkhokheli wakacele endaweni yaseHammerstile ithempeleni enhlala kahle. Amen. Batwana bakaNkulunkulu ngizizwa nginovalo. Ngiyasabeka kule ndawo engikuyo. Kodwa ke nami ngithi ngeke ngayibongeli indawo yakithi yaseHammerstile. Batwana bahle bakaNkulunkulu uma ingudla ngudlane umqalo wendlela igudla intaba zomkhambathi. Yayigudla njalo lezi ntaba ayaze yafika endaweni yaseJostile. Leyafika kule ndawo yafica isonto. Ngeke ngikudaluleke. Kodwa yafike nayo yangena kulo leli sonto. Yathi mayingena kuleli sonto. Babe sebeyibheka le ndoda. Bayibuka base beyayijaja ukuthi ayifanelanga ukuba phakathi kwabo. Base beya kuyo bayiqosha. Bathi nomzane sicela usiphumele kule ndawo. Yabe singabisahlupha indlamhlathi yaphuma. Yathi mayiphuma indlamhlathi isithela nje ngale ngokhakhayi. Kwazwakala insimbi bangcwele. Insimbi yesonto ikhala. Ithi ke abukana amadoda namakhosikazi awekhona kulelo sonto. Babe sebebona ukuthi yini isiqoshe le ndoda. Insimbi bisiyayikhalela nje. Amen manazaletha. Kuthiwa le kwabakhipha amabhobhodlana abafana bathi ayeke nilandelele nomzane esimqoshelana nithi akabuye. Hayi kwasho ukuthi sihambile. Isihambile indlamhlathi yasezulwini ihlushwa yizwi ngoba ifuna indawo yasenhlangakazi. Amen manazaretha. Kuthiwa manazaretha siqoqelwa uyisalukwazi esidala ekwakuthiwa uMandelo. Sithi yanqamula indlamhlathi yasezulwini yahamba yafika endaweni kuthiwa isenkandla kuleyo ndawo yangakithi. Kuthiwa isenkandla. Yafika yabisingena phansi kwesihlahla. Yasiyalala into yasezulwini. Kwathi ekseni babona kukhona umuntu ophansi kwesihlahla. Basuka baya kuyo. Yafike yazisha indoda yasezulwini. Yathi ihamba ngokuhlupheka. Yathi ifuna indawo yasenhlangakazi mayibongwe inkosi. Hamba njalo ke ubaba omkhulu kodwa washiya isibusise endaweni yakithi ngoba wafike washo wathi angathi kule ndawo bungengephela umnazaletha ngiyadlula abantu abami ningathuki emakusekuseni ningasangiboni ngiyahamba ngiyaqhubekela phambili. Kwahlalwa ke manazaretha kwasekuseni ubaba omkhulu engasabonakali esedlulile ehamba efuna indawo yasenhlangakazi. Wabe sekuba khona ithempele eliba khona nje phakathi kwendawo zasingakafiki lezimpi zenhlangano. Kwaba khona ithempele nje bakhonza abantu bakaNkulunkulu. Kwathi mase kufika isikhathi sokuthi kufika lezimpi kwabe sekube khona abantu abangasangeni kwelinye kuleli thempele sekwezinye inhlangano ithempele likwezinye inhlangano. Kwahamba ke kwathiwa ithempela libe phakathi nendawo la kuzongena khona bonke abantu bakaNkulunkulu. Lapho ke sabusiswa ngomshumayeli uThabethe. Amen bangcwele. Owathi ma eguqile abike athi thina satholakala sibathathu sumsebenzi womqalo wendlela ekhuluma ngoma wakho uMangubane owengabathola abatwana oweseguge kakhulu. Kodwa kwasuka kwayiwa kumqalo wendlela wafika uThabethe noMangubane base beyacela ukuthi inkosi sicela abatwana sinabo. Wabe sebuza umqalo wendlela ukuthi nifuna ingane ingakhe.
wase bethi hayi Nkosi hayi siyayifuna nje ingane wathi khulumani ngoba sengifuna ukunipha ingane bangazi ukuthi bazothini yayisinkosi icela intambo yayisilungisa le ntambo yayibeka umoya wakhe sewasezulwini wathi uma uMangubane akayifake le ntambo uzobathola abantwana kwakumshumayeli wami lo kepha mase ethola abantwana uMangubane wabe sethola insizwe ezintathu zakhula ke lezi ngane isencanyane kwakukhona ke bangcwele uNkulunkulu angathi angasikhumbula ngoba kwakukhona imkhuba nje yasezweni imkhuba nje yabantu maNazaretha kepha mase batholile labantwana baqala basho bathi hayi ngeke kulunge bahlangana bathi ngeke kulunge esiyaphuma intombi kaMangubane iyokha amanzi yathi yabuya esehenqela omunye umntwana kwathi hayi makhoti manje sekhona sokwenzekile hayi kwakwenziwa ibona kodwa inkosi ayibathethelele ngoba lo mndeni wakaThabethe usuhambe wahamba wayothetha lolu cala kuthiwa inkosi ngalowo mzuzu yayisebonjweni kuthiwa yasukuma yathi awubabulala umuntu manje babukana abantu ukuthi ngabe inkosi ithini ithi ayisebebulala umuntu kanti sebegingisele ingane igede ukuthi cha ayende yona ekungcona kusala ababili kwahamba lento yabahlupha kakhulu kaThabethe kodwa ngiyabonga kwahamba ngoba umqalo wendlela bathi masebefika sebezobonga abantwana babaphiwe inkosi yabuza inkosi yasezulwini yathi upho munye ngoba phela inkosi yasezulwini thina semhlabeni esikwenzayo thina sikwenza semhlabeni kodwa uNkulunkulu uyakubona konke esikwenzayo kuthiwa babheka lena osethi umkhokheli wakhomba umkhokheli oseduze wathi uhambe nalomama uyombuza ukuthi bantwana engangiphe bona babe bangaki wasukuma uMangubane wahamba nalomkhokheli wafika umkhokheli wathi uzwileke babe bangaka abantwana waseyasha uMangubane wathi abantwana bami babe bathathu wathi hayi kasambe siyotshela inkosi ukuthi abantwana babe bathathu ubahamba baye enkosini bafike bayibikela ukuthi babe bathathu abantwana wasebiza uThabethe wathi Thabethe esibayeni sakho hamba yokhetha inkabe enkulu uyihlabe ubusuyishisa kakhulu usulayo lize liyofika ezulwini ngoba icala seliphelile kodwa wafika uThabethe wathi awuna indoda idlala ngami inkabi yami engiyithanda kangaka ngoba umuntu noma esefakwe ezulwini akabo yelikude izulu nomuntu lahlala ke leli cala lama njalo lisanda kuthethwa manje ngicabanga ukuthi kuthethwe enkosini unyazi lezulu ngoba beleleketsha kumina uma ukamshumayeli uMadlamini ethi mkhokheli kade sesiyothetha leli cala kade sesihlangene somndeni wakaThabethe siyothetha leli cala kodwa ugcine sethe kumina hayi sesithethile siyabonga ke maNazaretha nama ngifuna ukudla ithuba ziningi izinto esizizwayo nesizaziyo ke manje ngoba lokho ngagcina sengikwazi phela ngoba ngagcina umshumayeli wami esekhuluma ngako phambi kwami nami ngiyasibongela ke maNazaretha ukuba khona nje endaweni kaShembe ukuba khona nje kule ndawo nami ngihambile nginqamula le Hammerstein ngaze ngafika kule ndawo ngoba mawuye eHammerstein noma ungathi ufuna istop sasentsimbini sekwaba khona indawo nje kuthiwa isentsimbini ilapho lekwakhala khona insimbi mhla umqalo wendlela bebemqosha kwakhala insimbi sekuyisendawo indawo esekuthiwa nje isentsimbini indawo leyo eyashiwo ngesiga esenzeka mhla beqosha umqalo wendlela inkosi ayibusiseni kuzwini